Werigiro bwako nwithirite wina ugoro bubwega na ingukugwata ugeni kiri Nteto cheru Ithatu mbita MAUREN kinya monanetwo mathithio ntuku ya narua ni Purity Richard amona Nteto iria nkureterete ni CS Peter Munya na Kalonzo Musyoka wikinya kiri kamiti ire kunga mauri baria bendekithitwe gutwika munini wa Raila Odinga kiri ithurano biejete. Gavana wa Kilifi kuthamira kambini ya Kenya Kwanza onte William Ruto athithitie Ndiunga Machakos ntuku imwe nyuma ya Alfred Mutua kuthamira kambini eu. Ntumurume kuonokera charera rwiri rwa rera nyuma ya kwithukirwa ni antu bate kumenyeka gukirikana ni unthu bwa gisiasa. Kiumia giki kiri ntangurutano cha ward turemurika ward ijire ni Chionkwene na Bogeta East. Minista Urimi Peter Gatira umunya muthenya jwa narua na ikinyetie mbere ya kamiti ire kuthuja uria ugatwika munini wa Raila Odinga gukurukira tigiti Azimio kiri kithurano kijite. Mutongere wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka ni ungi uria ukinyete mbere ya kamiti eje aria taririte atiwe atira ungwa mauri ende ni kabokari na karwaria na memba ba kamiti eje IBC ejanite mwanka Jumatatu ya tariki 16 arwiriba urais kutumia Marieto Janini bao. Minista Urimi Peter Gatira umunya na mutongere wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka ni baikinyete mbere ya kamiti ya mwanya iria kunga mauri baria bakwenda kanya kamunini wa Raila Odinga kiri kiama kia Azimio la Umoja One Kenya. CS Peter Munya ni wogukari wa muthia kungwa mauri na ria ikinyirie mathaene Thaa kenda na ni gikaro kiria kijukirie nkurukia mathaa jaire na mwankira tugita ruone ati gukari ari kurikirirwa. Have they harassed you? Was it good? Was it an interview? Was it a conversation? No. This was very cordial. First and foremost, for one, just to explain what one knows. What one knows about the business of government. What experience you have. What you bring on the table if you are going to be picked as the Deputy President of the Republic of Kenya. If I was going to deputize the fifth, what do I expect? What will I bring on the table? It's not an interview, it's a general conversation. The questions are geared towards a conversation that we all should be involved in. I think I've been very clear on this. I have walked the journey with Raila Amolo Odinga for the last 3.5. In fact, I think of the people appearing before the panel, I'm the one who has walked with him longest. And it was not a question of being a running mate all these years. It has never been. And he's been on record saying I've never asked for anything. My support for him is passionate. Mutongere wa Wiper Kalonzo Musyoka nawe uri ukinyire mathaene Thaa Ithatu cia rukiri na kurikirirwa mathaene Thaa Thita nawe na iteterete na kugate etire kenda batikoneka igwete ga kugate ni aregire gwikinya mbere ya kamiti eje kungwa mauri. And I want to tell you that the decision to come was my decision because I realized we didn't want to give anybody an excuse whatsoever to say aligomea kuja. So I'm here. Kalonzo au mbere amona njuri yawe ni batumirite ati munini ojo wakaraja ateta mbere ya kamiti eje kungwa mauri untubura kinyangwa ataniro ya Kenya Kwanza yonekanire gutonyera na kuga ati guko ni kwagira nthoni Kalonzo Musyoka. Agitetera Kalonzo amona bona ugete atiwe atira ungwa mauri no ate ni karwaria bagukari na koga karaja karia kuga kinya wengwa agukagwerirwa. A very useful 2-hour conversation with the panelists led by Mheshimiwa Noah Wekesa. 2-hour conversation which was very useful, I believe. And because of course I'm not at liberty to divulge the contents of that conversation, I stress conversation, not an interview. I know that you may want to ask a question. You had said you are not coming. And I can tell you it has been a wonderful conversation. Wazee kama Bishop Njenga, Archbishop Zacharias Okoth,
I looked at that in my own mind and I said, why would I not want to go and greet Archbishop Okoth at his age? Kuringana na IBC gukinyira Jumatatu ya kiumia kihizite no mwanka muriri wonthe wa giti kia urais na waungabana batumiri anini bao baria bakaruira nabo itebi. Gavana wa kaunti ya Kilifi Amason Kingi ni atumirite kuthama kiama kia Azimio la Umoja One Kenya na gutonya kiri Kenya Kwanza iretongeretwe ni Dr. William Ruto. Akirita ntumiri yawe gikarone kia munini wa Rais Karen Nairobi ni agwetete ati we na kiama kiawe kia PAA batithiritwe bagikwa Weru ne kiri ngwataniro eje ya Azimio. Nthama ya Kingi izite ntukui mwake nyuma ya nthama ya gavana wa Machakos na mutongeria wa kiama kia maendeleo chap Dr. Alfred Mutua. Nyuma ya kuamukira Kingi William Ruto ni akinyete Ntere cha Machakos aria ikite muchemanio na Dr. Alfred Mutua amona kanjo ya wema minister mbere ya abo kuthithia muchemanio jwa siasa Ntere cha Thaa. Ruto akuthingatene na Moses Wetangula na Ndindi Nyoro. Azimio la Umoja One Kenya iko imara vile ambayo inaongozwa na baba Raila Amolo. Ngwataniro ya Azimio la Umoja One Kenya Party ni nenetwe bokadha nyuma ya gavana wa kaunti ya Kilifi Amason Kingi na kiama kiawe kiapa kuthama na gutonya kiri ngwataniro ya munini wa mutongeria wa Ntheguru Daktari William Ruto ya Kenya Kwanza ndukwe mwake nyuma ya gavana Mutua na kiama kiawe kia maendeleo chap kuthama Azimio kuri muthenya jwa igoro na gutonya kiri Kenya Kwanza. Akiaria kagitaga agotomeria nthama eje munini wa Rais William Ruto kiri mambura jaria haja kuthithikite garone yawe Karen muchine munene jwa Nairobi augite ati ngwataniro yao na Paa ni kiwerone na ngwataniro iria itariritwe ni Governor Kingi. The party leader of Paa has confirmed that we have made a commitment as Kenya Kwanza that the issues they have brought to the table on matters to do with the land, on matters to do with the economy of the coast region, on matters to do with public service inclusivity for the people from the coast region, are matters that we have not only agreed, but we have made as a commitment by Kenya Kwanza. And we have signed into that commitment. Our reason to come to Kenya Kwanza is driven by the desire to finally find a solution to the problems facing our people. Securing positions, we could have secured individual positions in Azimio. But that is not our intention as Paa. Kingi kagite nyokau na menerete rotere rwa Azimio akiregana na miario ya igoro ya thingati bangwatanireu baria baraugaga ateneka wena Mutua barari nkutha kwere barikiri Azimio ati ulipwe pesa fulani ndio uende usupport baba. Ati Ruto amekulipa pesa fulani unataka tumrudishie baba. Hana pesa kama hiyo, hana pesa kama hiyo. Jambo la pili, kama unasema ya kwamba uko na files, cases huko kwa DCI ama kwa EACC na unataka baba aende afunga hizo mafile, baba hawezi kufunga hizo vitu kwa sababu baba hawezi kusaidia wafisadi. We have been accused of all sorts after signing this agreement, that we've been playing both sides. We have been told that we were demanding to get a copy of the agreement because we wanted to use it to benchmark. To benchmark what? Kenya Kwanza and Azimio are two different legal entities. Absolutely. One is a political party, the other is a coalition. Absolutely. So how do you benchmark the two? If you want to fly a plane, you don't go to a car yard to benchmark. Miario hiji ya Kingi ne gwati mbaru ne William Ruto uria okugate ngwataniro ya Kenya Kwanza etena gento gia kuthoma kuma kiri Azimio akiugate Azimio na Kenya Kwanza ni ntobiere nkorani. Kenya Kwanza
is an alliance of Democrats, of the willing. I am sure you know, on the other side, people are forced, coerced, blackmailed, and threatened to belong to the other side. When I hear the people on the other side saying there was an attempt at benchmarking, how can there be benchmarking between darkness and the light? There is nothing that we have in common. Not everybody who calls upon the Lord's name will go to heaven. Not everybody who calls himself the fifth becomes the fifth. Nyumene achore baha babero ne bariongere obichine chia kaunti ya Machakos na bagwati ugeni ne Governor Alfred Mutua mbere ya bogweta na mbere na kampeni Nteriu. Kiripotera Nteto chia Weru TV diako adietoa ne mwirgi wacharite. Murairi wa gĩtĩ kĩa urais rungu rwa mwaburi jwa Azimio Raila Odinga nekĩte wĩra nebwa gũcokanĩria ndũgũ gatagatĩ ka nthĩgũrũ ya Kenya na Somalia kenda gũkĩria uchumi bwa nthĩgũrũ akĩaria narua mũthenya rĩrĩa agũtirimĩte na gĩkundi kĩa biashara Islin ongerete thirikari yawe ĩgatigĩra biashara nĩ bakũnyirwo ũgoti. Dennis Mugendi na Chonkuruki. Kuri na wirigiro bokurugura ko mianka ya kinthi gatigati ka nthiguru ya Kenya na Somalia na gutira biashara ni gucokanira taure ciari tene irio ya mirana ingi buburi kulingana na mutongeria wa ngwataniro ya gisiasa ya Azimio la Umoja Raila Odinga nyuma ya kuthithia ndunga ya wentuko ya narua nteresia isiri mushine Nairobi. Tutafungua mpaka yetu na Somalia. Wanaendelea sasa kufanya ile uchaguzi yao na hakika ya kwamba tutakuwa na serikali mpya kule Somalia na tutafungua ili vile tuweze kufanya biashara vizuri na vile tutakuona kama kuna usalama sawa sawa. Mimi niko hapa juu lakini nyinyi ndio wanajeshi wangu sasa. Nataka sasa nyinyi tarehe 9 mwezi wa 8 ile risasi mko nayo hata moja isilali. Kuruki aijene wirane bagutegera mantu jegie ugoti ni bugutaurwa kiringugi na intobia antubaka withire kiri akenya baria bali na utia na ubundi bwa njara ngugi na biashara inini kuriosia jua kari meako ya nyomba wendia bwarejareja na ingi kithumba ariuga na thuganiritie bonthe aria bagekirwa mubango ne jukumenyekana na gisomba ta RPL uraja recognition of prior learning. Tunaongea juu ya sekta ya jua kali. Utigira bate kunyirwa kwejenwe kandarasi cia mirandi mwanya ni ikongara. Wengi wao wana ujuzi zaidi kuliko wale ambao wanabeba makaratasi. Ati wao ni mechanic au ni plumbers au ni welders na kadhalika. Lakini kwa sababu hawana certificates wanabaguliwa, nyonywa na wale waajiri. Kandarasi inapewa wale wanasema watu wa katikati, na mingi ya pesa ambayo inatoka katika hizo kandarasi inaenda kwa mabwanyenye. Tumesema tunataka kumaliza haya, kuleta ile kitu tunaitwa the RPL ambaye itatambua ujuzi wa mtu na kumpatia yeye shahada ambayo anaweza kutumia kikazi ili ionekane ya kwamba yeye na ujuzi yake inatambulika. Dennis Mugendi, Weru TV, mushine Maua, kaunti ya Meru.
Kithikero ni kiojorete nturene ya rwiriro riera nyuma ya ntumurume wa ukurubwa gatigate kwithukirwa na gutigwa na banja cia mwiri anite kwa wenja ugorobwa gukira narwa nyuma yawe kuma ngugine kuringana na karibare abamuonokete nyuma ya kumwithiria barabarene ya Gireki ni ate kuombeka ntumurume ujo aithukiri kumania na ugwati mbaru bwawe bonene kremse wakagita gaka niwe Peter Mutuma Kalembe akariba babara bakojuri ni muthuro jo monene nande ni borete rwangirwa thindikeri gutonyera kureta werune enyangia babake enda sheria ejokia mukondo jwayo mawira kirigia hari na riboti iji kieba gikinene ni gitambite nture ya kanthungu wandine rwiriro rera gisone keburi na bone nyuma ya muthako umwe wa kuruba gatigati gutirimana na gikundi gia antu batikumenyekana utugo bagukira narua antu bara bamwete mpuro ya katheti na nyanje na kumutiga na ngurari nene ate kuimenya o amwe na kinya gukuka mego jawe gintu kiria gwetete na kuwa kiumene na murungamo jojo gisiasa na ari atwire we ari mugwati mbaru MC wa rwiriro rera jo Peter Mutuma Kalembe na ntukwe musujo ndalikana kumotaka twashitani tunwe tukiruga ntukwe musujo bepinga kura cha mheshimiwa Kalembe pambira bakambonia nende ne goro ibura mandikio bamugire mboni ukama pambura na bambira kura tukalingo la tukwenda tule bukwenda ni gintu kiria gikujiri ni aturi nteriu bario barabaranokirie muthaka una kumugia sibitarine bakimeneria wonde ura womba kwithura ari nyuma ya ikarikariu ndirarugurira mwari arwiro janda mutiri magwitera nyara mamia tachoka dama tukaga kwa ndeta mwekorowe Uningo condemn this heinous act ile kalikite ntura yetu ekanthungu endo kibwa atithithie bwaga nontu narwi mutuma ruji won na ruji anybody else atithithie bwaga na inkoria thirikari ithithio chunguzi bwaraka ndemero nyagwita ngugine nditangugia matatu ndikuigwa na uri ni amba na ndikuja ndona ara baramukindirite kuiga riria araringirwa na riria Ukari uju akari ni barombete kwa ukari bokongana kagitene gaga siasa na araba meneretia na sesa baraba gutumira antu boboy na kureta gasagasa na kuraga antu bangi jo antu bamurungamo jwao bakibore guswathingati na njira yengi endete gusukumira antu kiribo na njira yeyu ya gwikira uturo bwa akari ugwatine uri batu antu bakanthungu twego security nuntu au twakinya ni gwita kwanja kana itha tukanirie mathara ita either way na maana ya antu baya na heshima na tukara kwa na heshima utengo ikaendelea ndongi ndene ya kuringa kura ku tayari antu ba Nairobi bauma na arabejo turujithania rwiriro rera apana rwiriro rera tukaringira maendeleo kura tutiringira ndoa tutiringira siasa chiorongo tutikwanda kura cia kuringa na maiga kuonia kuga ki rwiriro rera para tu supportete batu muntu tu tijura supportete na rwiriro rera itukuona maendeleo urampomba kuga siasa ichiringo cia thiri mutumo otisabie nacio kana mundu wothe gusapota Kalembe utembungurwe nacio kana store ya kura ara aremete acio bugwenda na ndu ubora kenda at least bojuke chabi uburugura bojuke kura ciothe bwita acio no antu beto na ya bena kura ibapembereso kidogo Nkiripotra Weru TV kuma kanthungu rwiriro rera gisone keburi mbita mawira kerigia Harweri kiombe kaunti ya Meru ni bameneretie nkiama ya mianka na ithurano niyo IBC ni kiraba kuga ni kubainyiria na mitaratara mingi na emiraja ira bamwe bao batiomba gukinyaniria bariuga igurure irore biria bakwirigirwa kuthurania IBC nkruki ni kubetia ibande bya baria babakinyirite irore bibi ontu bure bakuga ni bobomo na ni bakunyamarika bonene mwandiki wetu wa Nteto Muthuri Muriuki na aranirite na Rwiri baba na njira ya mwanya kagita gaka nandi atongire baba ingi bakwenda guchimiria nikena betho bakiromba kura baraba kuromba kura bari kiumbe kwina nkindo bakura baruke ni rwangiro ithurano na mianka betho bagike maritwa china photocopy cha ibande byao untu bakuga botebati kuthithika untu baiki ibande bibi batiriro biketo bikitumirwa na reason yo trimanethia independent candidate ithina twenio common problem na thina emwe ni ira tukwirwa no mwanka twithe twina copies cha ID kuma ki wananchi kenda bambo turingira kura ki IBC itukuria na buno ntu aindira no itumike ni antu batebui kuyukia loni na kubwethia meya yange maingi ko itukuwa IBC mantu yatatumika 2013 yatatumika 2007 why 2022 indira independent candidate baingi kyo kuria kinene ko itukuwa it is not legal, it is not acceptable na batu turia atongoria
twetirimanithia tongoria next week we are going to court twetete kotini nikenda tumbo pinga mantu yau na tukatumia any mechanism ya legal ira yombekio tutethia tuyo ntondre mubunge nkendrete kya mubunge Gembe South nketwa ivandre copies copies ivandre 1000 kana ngirie mwa very costly ni garama nyingi muno wita antu bau bonde amna bubu baugite rwangire ithurano na mianka rubati kubarekeria bakaikia maritwa aki araba kuga untu bobo kendera antu kiumbe baba ingi kabauma kuingirwa kato kuromba IBC etekeria tomba ku present kana tomba kuthanania signatures yake iraba kuwa twita kuyukia no nturio wita kire antu ubetia copies ivandre wampera buru iko kwethira kuna thina kwethira batio wetekia batwe IBC ketwetekeria toyokia signatures na register yo iraba kaita bare verify ibande signature ira na namba cha ibande kethira icho cha area ro kuringirwa kura lakini manto INDs iyo tunakataa araba kuria mwingi bategere muno antu braba chimiritie kuromba kura bare antu biumbe onto nibo bena kanya kagutetera muntu onthi kutina kuinyirwo ni kiama batwe tutionagwa antu baraba ebiameni bo bonagwa na itukwenda kwaereza antu betu bere watire independent candidates ibo bega nkuruki baraba ebiamene no ntuni ntethura mpingiri sheria biama rira nkobwitira nguge na inya ndono ntu nkaugeria antu ankira no ntu ngukira kiama wajaire ntikwenda twithirwa twimero kuthwa kwina muntu ro kuru mero te muntu migwete uma nara umete no ntu na ite biaku ujo tura dure ni ujo kwendo gethori wegiamene no gethori independent tori uguma independent lo na groundine kuromba mwananchi kura kethiri barabara etebwithitwe uri kiamene no ti kiamene no akwira gabwithi barabara kethiri roi uro kiamene no ti kiamene na akwira no agatura roi no agabwithie cibitari ende antu betu olelieni pone mutongeria watu oleli kiama itolelie atongeria na utongeria burabo atutethia ukaringira muntu kura no ntu bakiama ukaringira muntu kura no ntu bakiama olelia mutongeria na especially bato tuiritete tore independent tuiritete twe atongeria tukairitanĩria tukeya kibabu tuburomba kura tutena biama tuolelieni nontu kiama tekyo tikaritangwe tekiama kikaritangwe imtu batu tore independent candidate tutekwenda patronage in Meru County muntu ayawa oni pothiatete Meru bukona kura cha Meru hapana katu hatu tuwe Ameru tondisain ribao like for example mbumete wandi karama ena MCAs 42 baraba ikiamene imuntu omwe mekindo riwandi mwe kuromba kura ena MCAs ba kuromba MCA 22 mudhara ena 20 na muntu akwetheke amene no omwe turenda kuringanira all these independent candidates by next week nikenda tomba kuwa mwelekezo yetu yo Ameru kisiasa nkiripotera Weru TV mbeta muthuri Muriuki Eta nambere na kurumira Nteto cheru the Ithatu inchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na Nteto nkuruki. Ueni antu betu bakira ngondu bita wanjeni fakaka nkonini kana mama Empress nini nkorombe etikia MC akira ngondu wonde tariki kenda mweri wa 8 inchiritaniritie ukuritera ngui ngakikisa sibitari cietu ciena ndawa mwana wa kirangondu athome muyuth mwekuru ntiwa na antu ba mawathe ngakikisa bakwa empowered na maendeleo yange ya maingi ningukuromba na itiyo kinene undingire kureku tukuria kirangondu turi amwe raundi MCA ni mama chagua maendeleo wenda ntumiri yaku ta ringa thimu namba 0705 247786 urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku niturigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers acidity na jangi kathumba na gute side effects
Toriongere Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto Nkuruki, turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest, kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu, uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Nkabuna Technical Training Institute ni tukugwata ugeni kiri ujukane bwa mweri jwa 5 na jwa 9 mwaka juju burabutita na mbere kiri courses mwanya kiri department ya business, technical na engineering ni tuja na courses ja diploma na certificate in secretarial studies module 1 and 2, diploma na certificate in ICT, diploma na certificate in supply chain management, certificate in fashion design and garment making, diploma in electrical and electronic engineering, certificate in plumbing, certificate in welding and fabrication, artisan in motor vehicle electronic na inge inyingi. Nankuruki ni tuja na courses ya kagitaga kwe ja hairdressing na beauty therapy. Magerio jetu ni Janek, Kasne na Sidak. Kenda kumenya manto Nkuruki, turinge thimu kurukira 0719 186 814 kana uturingire cukuru yetu ira iri kilomita 4 kuma Gitembene, tauni nene ya Meru, njirene ya Matero. Nkabuna Technical Training Institute, technical skills for self-reliance. Angzo Angiro Chemicals Industries ni kampuni iretongerete na uthondeki bondo cholimita wido ya kwithia nthangari ni rire onthe kuthuranira munda nuntu ba manda na ikagiro na kithimi kia miririta 200 na 300. Magugu mato dawa ya kulimira mpempe irire na inya ya kwithia muthonki na iria ringiri onthe kiri munda jwa mpempe na kithimi kia miririta 120. Beans Clean 480 SL kuthiria iria kiri munda jwa mungao ndengu kana muchiri na no ikire na kithimi kia miririta 150. Wadudu Clean kuraga na kuthiria manginyo na tobiti ta cutworms, aphids, jacinths na white flies kirimera ta mungao ndengo mpempe nyanya na bingi iria Nkuruki no tumirike amo na green sea foliar fertilizer na kithimi kia miririta 225. Turi na ithimi mwanya bia ndawa cionthe kiregwa murimi na no igurire ndawa cietu kirangiro veterere akwinagwe. Ringa thimu kiri Eric 0704 360 152 kana kirimi 0741 247 804. Angzo Angiro Chemicals Industries, all about farmers. Olive Health and Nutrition Clinic ina machokeja mwabatu ja kujonde jogi mobo mwiri. Iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru ni juu arthritis, mirimo ya marungo, gwito ni ndamu, murimo ja sukari, infection chekiu, ironda bya kiu, guchumbura ikirongorera, H. pylori, UTI, infection chia bacteria kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremoni kugia mwana, mithemba mwanya ya allergy, mathina ja ngozi na mirimo inge kathumba. Tuina Clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge Kathumba, Kenya yonthe. Nionto manto Nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya kwinagwe kanotu lingire thimu gukurukira namba 0714 366 766. Ile base tena. Madhe, ugali mbili sukuma. Ugali? Ugali tena? Ukuli? Kuli, mimi sikuli ugali. Ngoja. Karibuni. Asante. Na ni unga gani umepika ugali? Unga ni Afya Plus.
Afya Millers Cooperative Society Limited, watengenezaji unga kaunti ya Meru, sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our afya, our pride. Anko, kwani sikizi ngombe itani seresere ukikamua? Saidi. Hii hata imetoka kwa katune. Lita 10 na bado unaendelea kukamua. Saidi Kumbe shida si ngombe, shida ni sisi. Shida ni sisi. Angalia. Joy Max Dairy Milk. Kiyango leo mimi naoga na maziwa. Leo na dive kwa maziwa, kukunywa kuogelea huko. Joy Millers Limited ni athondeki ba irio bia ndethie mithemba yonthe na nkurukine ba kuthondekagira all stock meal ire kareta ugaruruku bubu nene kirendethie tiaku na Joy Max Feed itikugwithia kinya nini. Joy Millers Limited, quality is our middle name. Unmatched entertainment on Star Times. Coppa Italia final, Juventus versus Inter Milan on Wednesday 11th May at 10 p.m. on World Football Channel. 3 minutes on the clock. Midweek La Liga action, Real Madrid versus Levante on Thursday at 10:30 p.m. on Sports Premium. CAF Champions League and Confederations Cup semi-final second leg, Friday to Sunday at 7 p.m. and 10 p.m. on World Football Channel. What's more, the latest novella, I'll Never Say Goodbye, Monday to Friday at 9:40 p.m. on Novella E+. Renew your subscription today for just 899 shillings per month on Classic Bouquet Aerial Decoder or 999 shillings on Smart Bouquet on Satellite to catch the action live on Star Times. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Kambuni ya Reino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuonokia gicunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthondekagira rangi, uraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachu kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku mochi utheri na mpuya ja Kenya. Turi na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamania Tile na nandi turi na Espana Tile iria ithongi kinyankoroki. Rhino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Turiongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru Mawa. Nandi turi na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no wike kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook Rhino Mabati. Kugwata Nteto nkoroki turingire gukurokera namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kana turiongere mitandaoni ya Facebook na website Rhino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. County Commissioner wa Tharaka Nithi Norbert Komora nekete gikaro na ndiki ba Nteto kwariria mubango jwa thirikari jwa gutigira arito barabara thithite KCP bonthe ni bagutonya secondary kire mubango juria jwijikene mono ta 100% transition. Achari Machibona Kinyakari ni bethiritwe bakirwa ni thirikari kugwatira ati na kinya gutigira gute mwana ugukaranja nyuma ya kurikia kigero kya KCP ekete gikaro giki ntuku inkai nyuma ya arito baba inge kuthungira secondary kiumia kithuru aria atariretie baria batiumba gutonya cukuru cha secondary kurumira cukuru cha utea.
Thirikari ni kwirigira ati arito bonthe 7,891 barabaruthire kigirio KCPE ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ibathungirite cukuru cia secondary gukinya emunthi uranu muthia wa arito babu kuthi cukuru gatigati kababa na ngirinya 178 ba ari na Ithatu 713 ba anto arume. Cukuru cha secondary cha kaunti no iririgirwa kuigua cia mukirite arito 12,000 kuma ndeni ya kaunti no amwe na kaunti cia ome. Kamishna wa kaunti ya Tharaka Nithi Norbert Jara Komora ariuga ruarua obici yake ikambiria guchwana na aritoa barabata kuri kuthungira cukuru. Kati zile sub counties zote 7 ambazo tuko nazo, deputy county commissioners wote plus 26 assistant county commissioners wale ambao tuko nao, ya kwamba wanahakikisha kila mtoto ambaye amemaliza ya kwamba Kenya anavuka kwenda katika kidato cha kwanza. Ariuga arito barabata kiomba kuthi cukuru cha secondary bari na twanya ndeni ya college cha Obundi. Wakati mwingi kunakuwa na wastage hapo katikati. So serikali inasema ya kwamba watoto wote tunataka wavuke waende katika second na wengine wanabakia nyumbani. Hata hivyo tuko na vyuo vya kiufundi mahali ambapo TVET institutions, mahali ambapo pia watoto wetu wale ambao wanaona ya kwamba hawezi wakajiendelesha katika masomo wanaweza pia kujiunga na hivyo vyuo. Nkuruki Komora na uretie arugamiri ba macukuru batige gutuma arito mechie ntugo inkai nyuma ya cukuru kurugurwa warera thirikari yejanagambia kiri macukuru cia gutetheria kurugamira maubatu mago. Serikali kuna mugao ambao inatoa kwa kila mwanafunzi ambaye anaenda shule ni shilingi 26,000 kwa kila mwanafunzi ambaye anaenda secondary. Kwa hivyo inakuwa ni makosa kubwa wakati walimu wakiwatuma hao watoto nyumbani. Ariuga mwarimu ura akagwatikana aingatite muritwa akajukirwe tagaria reke watho. Itakuwa ni makosa ya kwamba mtoto analipiwa shule, analipiwa karo na shule, na huko sasa wao namwambia kama mwalimu ya kwamba rudi nyumbani, inakuwa ni makosa. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Ere ntuko ya muthia ya ujukania bwana ba form 1 tere cha Tharaka Okia ne bwithirite bukirigiria ana kathumba kuremwa kujuria kiroto kya gwita secondary baba inge banja ira twaranirite nacho ikiuga ati ana bao ibeti cukuru injega ende mwankira thaiji batiromba gwita cukuru ni untu bakwaga bisi na mbecha cia kubagurira into. Mwandiki wetu wa Nteto Paul Wakabithe na riungite na kwaraniria na aciari na aritwa ba kwiragwo thini mwarimu na nkimetho tunithagia na umenye bu ndoto kuma wantu tauketha irio kana kubarimira mwari uyu kwarite Maricera Muthoni kuma Bogaconi Tharaka North arauga kaguru mboya rugendo rwa gintu kilomita 50 ingo cha cukuru mboya na cyo ngotie kingi ndinakyo mugongo herete mbagi entheri na mabuku marara tumagira kirazi 8 mwanka mukuru kwarara watire max 301 kuma ameko vichi vitale nyowe bachupulika irange bacharagiria bya kule. Muthoni ntambia wa ntambia mwanka sukuru ni Marimandi Girls ewe ngakondia ndia ona kana getigiro sukuru nuntu atiko na kumwire sukuru ginathirete merijere sibitare. Mama amyayirwa byumya byele bikoroku lakini mulimo yo no amwete kaile athi vitale ama na karake ayagwa. Eregero ba gutethwa na inderegere tentethwa ikira mtu ena uwezo wa kuntethia na nkathoma bwega ndenda kuthoma ntethia muji wetu na rwana rarungirwe nyuma yakwa. Ti Maricera gaki ntere cia Tharaka ana baingi na bagwate max bwega bagitua misi nuntu bakwaga bisi. Mama ya Gasoren Primary School tawata max 395 tathi cukuru aciari baire mbecha cia kumbira cukuru nkaya kona ntauntetheria nkairwa cukuru ndathoma ngatuika pilot. Ndikwa na grade 8
na bado sijapelekwa shule. Tukiaranirie na bamwe baciari aba ibatarĩrĩtie mbejire cia ndarĩte ngiri 3 na 290 kunengera mwarimu ambira bijitiagana ambira ndi bokurutha urinuka na mwana uthire ukona mbia umurete ntubya uniform ciatigwa twenuka na mwana eni timatu inaga mwana batikuwe cukuru na mwana reritwe acoke mundi lakini kula miembi ichurire kathoma Gachereni primary school kawata 395 na gaitete Meru school na kumagu ntio na bagukaruta nkaira nogo ntie na mbesa cio kaira nogo bijenu nene muno ya Meru school. Nkiripotera Uru TV kumanteretia Tharaka bitwa Paul Gwakabethe. Kiumia giki kirenta ngurutano cha ward turimurika ward ijere cha gicigo bunge gya South Imenti ni cha Bogeta East rakagitene gaketongeretwe ni Mwirigi Karinga na ward ya Nkwene RMC wayo kagitene gakane Martin Makasi ward ijicho ijere ni kucheretia Arwiri Kathomba barabara na iroto mwanya bia kureto garuru kukere utongeria mwandiki wetu wa Nteto Wini Kingero na riunganite na ward iji cho ijere araniria na Karin na gukaranthe na bamo batongeria baba na giki ni gicunchi kia mbere kia ripoti ezi ya mwanya ntangurutano cha ward. Oretiaria mieri 3 akia Kenya betande bene iti mwanya bionekete bina ntangurutano inditoma na akaunti ya Meru wandi ya Nkwene na Bogeta East ni mwechi achio kigechunche kia mbere ito murekete wandiri yele na njira ya kwenda kumenya ya maingio shikonia. Wambere, Bogeta East na ringi kura ngiri 21,310 ya baile, orea kariba ibonde na ngiri 44 ya 600. Wandi ya Nkwene niyo ina ringi kura ngiri 33, orea kariba ibonde ba ngiri 60. Nkwene, MC wakaitakani mheshimiwa Rawise kiene muno ya Martin Makasi, urokururete kirenge na kiama kia UDA. Ni MC Nkwene na ngathuri na ntoba Nkwene antungiri 14 ngwitike ndene Kenya ndari number 2 ya MC Rothuri akure nyingi wa mbere ari o Kisumu town ari na 17,000 votes anjoka iri ntoba Nkwene ngatho muno monkana ari no ntubomba kuriu Kwanza assembly ndi deputy majority leader na wakiama kia ntubara baingi kia Jubilee yagatha antekutha ndo mera Jubilee ndeta unda. Bogeta East niyo MC wakaitakani mheshimiwa Mwirigi Karinga urinyewe okuruirete kirenge endu na kiama kia Mbas. Mwirigi Karinga ni MC wa Bogeta East. Kwetu ni Mbareni na Imenti South. Nombumite nonda dhurero ende MC wa irio. Wandi ya Nkwene ne kuchileti Arwiri bete kia MCA Babero endu bene gweta ekomi. Mbeta wakirimi kanyata kumoru Nkwene ndongi geteke MCA kana nderunga mageteke MCA tio ntu bwa uranyi kana bakwenda onene muno kana bakwenda ngugi uganio ngugi ngochwa ya muchara ndongi nuntu bothini tu nachio itushamaneti nyenora wari MCA endu arashindwa na onenie kwendete kiurenge endu na itomi mwanya. Beta wa Niki Mbugo former councillor former MCA Nkwene ward na ini ngochwa gete kia ward ya Nkwene dene ya Meru county na kiama kia Mbas onda atonyere siasa na 1997 ilonda arombere getere ambere dago anda arago kuruka ndana nyete tuo tunda kuruka dagwa 2012 dagwa nominator 2017 daromba ndaganta nominator na ikiato matai ngocho agiteka ire na kiama kia Mbas na ndakurukita na kiama kia Mbas kaire bona ndile ya retail. Bogeta East niyo ina Arwiri bete kia MCA Babero Kathomba baba inge na inyabo bene gweta. Tawa Caxton Nyunge na ndi mwalimu ini secretary onapi dene Meru mwankana ndi kagita kaka
inkwenda gitegi siasa ni nkoromba giti kia MCA ndene ya ward ya Bogeta East na miungi imuntu kaleta nantuma miungi natongerete antu en experience gutongeria antu nonto odinduriwe induri ni aritani kagita kanene sana batongeretie tagwa Eric Mawira kana magiri ari menyekanite turene pumite tura ya Bogeta East iria itagwa gatia au nyo gwetu na gitikira nguswa kia Bogeta East gitikira MCA gitikira ikariri mweshimiwa arenda competition ile kugi gitikira kia MCA oni ndio na refa ya mono na atuge itafu no tuteni nkake tu so many people na no monkatu ikakamu na no monkatu engesera kile antu batuiwe kwa competition ile is okay na this very atuge itafu ambiti Marito mbeta kwa Mrethi mbumete ya Bogeta East na ndicho wagitekea MCA Wandiri yele tushimenya nkoloki ke mantu yarasimenyakanete nayo onkuene menyakanete no remi bomayani kawa na Inyeria Utekolo nkobota unirere gweta kauntini ya Meru na ina biashara indiku wandine ya nkuene Bogeta East nio ni thara muno kiurimi na biashara cia marigo yonto ya thoko na ntere cia Ntharene intethekete nontu kinyane inthomithitie nabu tuwatanero oyo kiechunje kia biele nkolionge wandi ni iriyele tone mirandire kinyaneletwe ni atongeria basio barabara cia iria ya rugomo itwire cie barabara itarugurwa maisene abarabara uitona grenda miaka kinyantu bakuru barabara twire kubatona nduzere guchukuma maiga so ndarugura barabara cie iria ciombe na gutigire nandi kutukendelea miaki wingi tano ijite ino ntumisho nditombothira na kariuge bo na tutirete kagoge kidogo kidogo lakini hata timiza jonde na la turitaka tukitera njira hata tukitera yonde wini wa Kingero gechunje kia mbere kia ronorora mwanya ntangurutano shawandi Gavana wa Meru Kiraitu Murungi na ugite ibakubangania na thirikari nene gwaka gikaro gya kurigita ajeba kansa kiria kigatungatira ajeba murimo jote Meru ake ende kinya kaunti inge iririganirite na Meru Kiraitu akwaragia mathikone jangina wa Paul Muchekihora ni muriti ngugi wa kaunti no rengina atotigite nyuma ya ndwa na murimo jojojwa nyimba Mati Mugambi ni agukari mathikone ja Kiaria mbari cia kiangua mathikoni mamwe kurunjo isikainua Muchekihora nwegina wa Paul Muchege muruti wira ndeni ya kaunti ya Meru Gavana Kiraitu Murungi ariuga gutire kuitha nontu kaunti ya Meru nio namba ya chieri na wingi bwa antu barabari na murimo wa kansa ndeni ya nthiguru ya Kenya. We don't have to hide. She died of cancer. She's not alone. Meru, we are number 2 in the incidences of cancer in Kenya. Hata ukienda Kenyatta Hospital, because you are registered by your district. Meru is number 2 in the national statistics ya cancer in this country. Kiraitu ariuga gutwika mwekurujo ararirwo imurimo wa kansa tikaire nyuma ya thirikari ya nthiguru ya Kenya gutenga chiringi bilioni 1 na milioni 600 cia gwaka cibitari ya kansa kiri kaunti inu. So we work well with the national government and I'm happy to report to you the national government has approved 1.6 billion Kenya shillings for us to put up a modern regional cancer center in Meru. Na hiyo itatusaidia. We are not going to take patients to Nairobi anymore. Kiongera Kiraitu ugite cibitari inu igikagura machini igwitwa PET scan ya kuthimaga antu ba murimo wa kansa agatumaga ajeba bakire cibitari ya University ya Kenyatta kenda gutumikirwo gutari mari na batarite no andururu. To buy a machine called PET scan which is now available to the Kenyatta University Hospital, but we have arranged with Kenyatta University Hospital for cooperation. Those patients who require PET scan, they will also go there and be treated for free.
kiatho nigeku kiraito bariandamanite na munini wake Ntoto na mwekuru wake Priscilla hamwe na atongoria bangi kathumba ba thirikari ya kaunti ino. Kwa hivyo mimi ombi langu ni tuendelee kukaa na kusaidia community yetu kama vile mama alituonyesha. Tumepoteza mama in law na tunasikia pia vibaya kwa hayo ametendeka, lakini in everything, as I said, we give thanks to God. Ombi letu tu ni kusema Mungu amweke mahali pema peponi. Tumwambie aende salama na sisi tumebaki tufuate hiyo mfano. Ni mtu alikuwa hana shughuli na mtu yeyote, alikuwa hana maandui, ni mtu alikuwa mama wa kanisa tuliambiwa hapa. Kwa hivyo sisi we are very happy to escort her in a respectful way. Kiripotera Weru TV mbitagwa Martin Mugambi. Kanisa bagwatanirite na cukuru chote akaunti-ini ya Meru nibekite mucemanio na baria barikite class kia binana na form 4 kenda kubathomithia iguru ria wega bwa gutonya cukuru iji ciautea kagitene ukau na bombe umbithi 10 nibagunikite o mtu na chiringi 26,000 kenda gutonya cukuru ne autea ya mitungo rungu rwa gikundi kiria kijikene muno za gitombani social welfare na kuntereche egembe sako imwe na ritwa jamii sako ni chiritanirite gutetheria bamwe bana barabara thithite bobwega kirikigerio kiao gia KCP ende mwankira nande batumbite kujukia twanya twao twa secondary kumania na wagi bwa bisi muthuri murioki ni agutariria nikenda gutigira moto jwa thirikari jwa kuonana bonthe baguta cukuru mono bara bathiritikira cika binana na ndi atongiria mwanya aria Lewis Mwirigi urojwa gitike MC ndene mjaki West amana atongire bagi kanisa ibaciumiritie na kuija amwe bakiuthurania na bara bathiritikira cika binana na kira cika form 4 bakiba maritano na kubonira cukuru ya bageta ciotea ethere kwa kia gotheri kainge na vere njitietu cia kendere kwaregeria gwita na are monitho ana beto bainge bathirite cukuru ende injabari nau bange bakaopti weta ale marriages no to bakwaga gintu gya kuthithia bange tibo bau batonya ke bangi batonya ke nchovi na manto mainge mono ira to kodio na joto pastors no to bwana kwethere kwa ibadhiria secondary ende batena mtu oba watanjara bomba kuthwa bena ga untu bomba kuthithia father phase 2 twajukiri enda ajukiri ana 292 na ingotegera kuringana numbers zi twena chiaja tukomba kwethira tukika yana na ruwa ngurukia magana jange cha 3 kwa hiyo kiroto giakwa kia gutambere twithomithagia yana inkuona thaa izi tuketha twitaraira mathabu ja 500 witia na ndiro baniki thirikari gutigirinya mathomo jajotea ija kugwata mbaru muno nikenda gutigirana na bathiritikira cikabinana na kinya form 4 bakumba gutonya mathomo ne jaja ana bara bainge ibarabara thire KCSE cho bange ko boku kinyo aja bathire 2014 bange bathire kitambo muno itwethere twitegera muno kenda twethira at the end of the day transition irereo kuma class 8 kweta form 1 o ire kuma kinya form 4 kweta ndere inge tertiary institution thirikari no metegera bwega kinya skills o iji barabete kinya kuthithia course ya ubundi ya building and construction thirikari kuimiza kinya tumbe kwithira twetagaira sector ja uto kwamba kwitha twirugora kinya company cietu tukarugora biashara cietu ira cikombo tunacha na ikombo tutetheria na tukombo okura nginaku onto jabo bete na mbere nterecia mawa araja misa kwa echumiritie na kwithura kithomithia na 10 baraba umite kinje imwete guciumba kiuthurano kia kunenkera ana betu cheki ana baratu kuthomithia day school na ana baraba retitwe skuru imwe inene muno cia boarding schools lakini batari na umbani bawita cukuru eyu tumi jamii yetu sako no ntoibari yetu jamii rirua batu turungamira njamii kana miche yo anto bonthe na tutebagua tuyukie kanisa ya Methodist yake jamii yetu sako tuthometha ciana bonthe nau ndari mitenya ngeta mwingaos nkawa tae na nka chief kwa doctor but nkiwi nyambetete ude school ka urene still ndina opunga chief Thaa visimnene ndawa max 346 ndatoa borerure lakini asiari batare na uwezo bombike ku ile da apply na kinjamii yetu na bombo pampendetie au ki secondary school arutere rungi kuma kaunti ya Thaa icikombuke kemara ntura kitombani anabangi bonete munyaka to kuthomithia cukuru ya mitungu ni ntura ni program ikiendelea every year
o mwaka tuketha kwa twina project ino na nkirombaga ajiari bagitombani me embrace me support riria twabenda kana riria twenda twage no batu ana baba diete kulotha different courses na alia mitungu na ni community agitombani baririte na ni tubangite kwitha twina this program kana activity either way annual o mwaka tuketha twina ana baria twirite nikenda bathi kuthoma. Main reason as to why ndalimujie ni kwa school fees. For now I'm grateful for the pioneer Nigwe offer that I have an opportunity to join Mitungu technical training. Nkiripotera Weru TV Mbitambo Muriuki. Ngwataniro ya aciari ba cukuru ya Matiandui Gembe Central ne bakuromba thirikari kubatethia gwaka irasi bia cukuru eu. Aciari baba ruga ati cukuru eje kana chirina ana baba inge ende irasi bibi kai onto buria butumite ana baba batumbe kugwata kithomo na njirira yagirite. Nicola Chabari ni agotwacho. Cukuru yetu ni kwetha na aritwa 80 kirasi ne kimwe ketha kina aritwa 80 na aritwa 80 bakethera kirasi ne kimwe bari menya kija bakaritano kinya ni cio batibwa no to bakuingia eno ne othina iranene irumirite cukuru ya primary Matiandui entere echa Egembe Central na ara ende kuringana na aciari wa mwana arungamiri ba cukuru eno bakuga kinyamara kira kinene ni kwithirwo gutie na irasi ibigano na cukuru yena ana nkoroki ya 800 bebe to mabainya ne rwo kirasi ne kimwe no to bakwethera irasi bitembi biteo ende bakimakagira ate kinya kithomo ogya CBC kiragi kuthomwa mwalimu atigania kuthomithia arito abara bakwithirwo ba kirasini kimwe ari gwenka na ikubatiri kuongerwa irasini kenda ana bau bataura na bongerwe kinya arimo ne kenda abathoma abwega wina githomo kira gitete kuthomwa ba ikya CBC githomo kira mwana oretete kuritanwa talent na ate umba kuwatanga talent yake ya mutethia mwana ora talent ira ye mutethia na kwithirwo umebura ei ki talent ye jabo geria bebe to mabainya ne rwo kirasi ne kimwe no to bakwethira irasi bitembi biteo na no mwankede mwalimu na takethia na no mwanka abeke kirasi ne kimwe 80 na mwalimu no mwe okurutana arito ba 80 no mwe menya mwalimu akatana arito 80 be kirasi ne kimwe me arito batibwa ro bakwirwa lakini tokeya irasi bikaingia arito bara batauranwa ningwetekia manto yetu yethera ya sawa kuma Matiandui Gembe Central Betan Class Chabari. Nzemwe nturene ya Kamiluli Mbaraga wodini ya Karamane kuririra kioto kia mutana wa oreba kuga noragirwe ni antu bate kumenyeka kuringana antu bane ati mutotigi ethiritwe agi andikithirwe kwa borithi ati nika ethirwa agikondorwa ni roje ende kuringana bo mtojo nika oragirwe ni bakwenda thirikari kugito chunkuni. Kevin Kimathi na Chonkuruki. Nje mwenteresha Kamiluli Mbaraga wa dini ya Karamana kithikiro kinene batongore twimuthenjiri omurungu Steven Kalunyu ibauritie thirikari kirirwangirwo thunthuria kuthithio thunthuria bonene muno bokonie ko kia mututigi David Kamenchu uria waurire ntuku Ithatu na muthia nionekana ntere uruwe ne akwite buru tukuromba DCI ama Criminal Investigation Department na crime department ya ofisi ya OCS Muthara tutukwenda ba mamira ngui yao itukwenda baruta ngui yo na hapa kedo tethio patwire nontu tutukwenda mutano aita tutukomenya atikwa wakie we nontu wake awita kinya bange baita ruju ukia wetha akauro na ure na twiro tukomenyekana na kwina thwarirwa kwina barabara nu ntuku kwina ora bari na nwe muthanya juonte kwe baraba murikaira thimo kwina baraba onero nwenda ke muthia ukia kwitha antu ubonde bate wati mwanka thaire ne usukuzi boy kubonge boko tokwero boko thithu alipotea tu ovyo hatukujua alipotea namna gani lakini sisi kama kanisa la National Independent Church of Africa kanisa letu la Kenya na Afrika tunaomba ya kwamba serikali ifuatilie mambo hayo na ili tuweze kujua ni nini kiliendelea. Wana ujuzi mwingi, simu siko pale. Wakifuata kwa simu watajua.
Kuna pia kufuata kwa njia zao za intelligence. Wafuatilie vizuri, tujue ni nini kiliendelea, ili watu wa area hii ya Mbaranga waweze kutendewa haki. Na itumikia nje ikurio thundhuria bubonde nemno ni ati riboti iria ringi ati mututi akwiretete arui ikiutata riboti ya cibitari iria ikuonania kaurerwo burumo anke kukiawe. Prato kwenda ni kuromba thirikari eto emwe justice ya justice ndo kuri andu baraba kuthwanirwa ito kwenda bethere bawati mwankatha ino ndo postmortem ne thithetwe na ni kuonania teka akwire ya urathi orira benda kwayana ya droning kana wetana roe ni aurongo no ndo postmortem ne rone ka orairwe na ni atakubithika. Nkiripotera Weru TV kumatigania East Mbita wa Kelvin Kimathi. Musiasa Mike Makarina noreti atongeria bage siasa kumwagitio na bareke kumwagira Anthony Makarina uria kinyani mutongeria wa Ntoba mawathe na wizikene mono na gutariria ndwari ya chege siasa na ugite kinyawe ne agitete gamba na kuga gote mutongeria uriku kana uriku agekira kanywene kairi mukiri wa mithika katwe chotariria. Mimi sitawahi tusi mtu yoyote, lakini nitapigania walemavu. Imearie mukaririete wa Ntoba mawathe kaunti ya Meru Mike Makarina urawete atichokaniria meario ya irumi na muntu no uriku ndeu kinyawe aromba Anthony kuma kibaraba ithirite bai mwelera meario nonto kwe mama athilonka akeru mama Makarina ndenda bwere mbete ira kayuyu anekana irati alemavu ni nambori ni yanawoni anenkera ndirarati alemavu akaura kena angu etakoringa miuru ekwabona kweli onde etanga tinga na unga tira na unga onera bya kore nyeni kowe ya women rep we ya waigwa enduma mwere Makarina atekoruma na kia bunge amona atongeria bange munoba murengo ya Kenya Kwanza baraba ithirite baina mpatho na mutongerio muongo Uhuru Kenyatta ntukone tierua. Mike Makarina anaenda na waombea chakula kwa Kenoti ni kwa sababu Kenoti yuko kwa serikali. Kweli. Kama Kenoti angekuwa kwa serikali singemtuma aende kwa Uhuru nipate tans na pesa ya kupea walemavu. Mandugu zetu wengine waliama wakaanza kutuzi Uhuru. Asubuhi, jioni unatuzi mtu ambaye ako na Central Bank. Unatuzi mtu ambaye ako na OCS. Unatuzi mtu ambaye ako na chief. Huyo mtu atakuja kukusaidia. Kwa hivyo ile tunaomba kama Wameru, sisi tu support Uhuru Muigai Kenyatta, na tukisa support Uhuru Muigai Kenyatta, wewe unainua wale watoto wenu wameajiriwa na hiyo serikali. Na nataka kuambia Wameru leo hii na waandike pahali, najua mtaambiwa wachana na mlemavu. Kwa serikali ya Uhuru ndio imeajiri watoto wa Meru, watoto wengi hawajawahi onekana. Ukienda judiciary Mumeru, ukienda Ministry of Agriculture Mumeru. Makarina na yuketi kanya kao chokeria bamwe baraba ithirite bakithetera mutaratara ya weya nibo mbese sesa kwe Ntoba mawathe ira yambirirwe thirikari ya kaunti ya Meru rungu rwa gavana Kiraito Murungi. Wangirie yana wachokezie ngirie yana wale mochokia ile wika kwa bakiwa Makarina garumana nonto kinyokethera we mulemavu menda kwera Ntoma wewe mulemavu no kuomba kuona twana neto tomba korutango amen ko kinyanto babe to be wigerwa ke hao bato cheria yeto ya lemavu tuwe tandana Meru na Kenya tukaromba na mulemavu atiri mana nonge amwera mpeyana na mori no rutete yana na ibu antobo kwa narambi ba Meru alemavu baraba inge ba Meru kwena nya wethera mulemavu neru akeromba neru atotieta itonga areti antereche mulika wandie mikindori tigania central itara kwa ya nabia kurea kire Ntoba mawathe na ararombete anto kwa atambaru thirikari ya Kiraito no Ntoba itomi mwanya tiania ya nabo yana ithirikari ya Kiraito ageto wetanjara neto wetanjara thuruta itazitocio barabange bonthe tukwenda kuthura
Utewa kwenda kuona makarena, utewa kwenda kuona mporo, utewa kwenda kuona kabeabe au, utewa kwenda kuona munya, utewa kwenda kuona atongoria benu. Barenda babwe kura cienu. Botiongani ciothe kura ngiria ya narevote. Bonenkere muntu atokele aruake yo bonare wa direct. Derendo borio. Oke akwethiro tena nambe muntora ilo korwandekero mwana. Nkiripotera Weru TV kuma Tiania, Mbeta wa Mukiri wa Mithika. Wendia na uguri urete FM 96.4 rumuri rwa Amero. Kamiti ire ya athuri ni Minista wa Urimi Peter Munya gutegera mogaruruku kiri kimera gia kaoa nirikitie kwandika mogaruruku ja kuringana na mumemba umwe wa kamiti eje niwe Njeru Nthangwini ati mogaruruku jaja zagatetheria nene kuona murimi na kinyamu biashara wa kimera giki akwithirwa akigunika. Kamiti ya kuramata mbei na kwagiria urimi wa kaoa ire yathundurirwe ni Minista wa Ngirigaca guku bururi-ine niwe Peter Munya ni irekererete rivoti yao kwendekithia mitaratara ire ibatie kuthingatwa niguo gukuria urimi wa kaoa guku bururi-ire. Akiaria ari tauni ria Embu John Kathangu na uria ni mumemba wa kamiti ino augite mendekithia maria mari thiini wa rivoti ino ni mambiria kurutithio wira wario. Ni turarikirie wira na report twarengera CS Munya na amerekereria kwi raia kana kwi arimi a bururi wetu wa Kenya. Kathangu augite kurumirira mendekithia mao riu murimi akariva gwa kigina kinini gia kaoa gake agatwara kigandari niguo kumuvotithia kuthie na mbere gukuria kaoa karia kengi kari mugundari wagietagira kau kengi kwendua. Ati murimi athira kaoa thiine wa factory ni wagirire kuvewa mbia iria turaita mbeca cia kumuvotithia akorwe ke no urathie kuruta kaoa karia kengi kaina kuria na ino tureta new KPCU igakorwo renganirite mbia iria murimi akurengerwa kiwango kia nuthu uria kaoa gakorwo kaguritwe mwaka ucio urathirite niguo tukore twina projection murimi akarivwa etererete bonus. Kunae wa uguo Kathangu ni ugite ati riendekithia ria arimi ria kuvewa guaranteed minimum returns ni riremete kumana na maundu matiganite ni undu wa thogora. Kindu twitaga guarantee minimum returns cia kaoa no ireme tondu cia manjani twavotire gwikira twauga guti kilo ya manjani ma Kenya magire kugurwa nthi ya $4.3 no kaoa turagerie kuroria tuona no avareme no uria turaugire ni tukaroragia thoko ya kuria iguru tukinaroria na guku nthi uria yukite ikina kacuritwa guku akiugaga wanario arimi riu magakorwa na mweke wa kurumiriria uria kaoa kao karagurwa munarari kuona kwina muvango wa gwikira mutambo thiini wa nyomba ya MCO. Andu magwetwa te Nairobi Coffee Auction mekire screen kundu kuonde kuria kaoa karagurwa karia karakurua niguo murimi akoragwa akiona kaoa gake kagurwa atia kuria Nairobi na guku Embu ni negwire na ni turairwe ni director wa Nairobi Coffee Auction mundu wetagwa Mr. Mbithi auga ni maugite mekire imwe MCO. Peter Njagi na uria ni mutaaramu wa wendia wa kaoa augite aria mendagia mavati gukorwa na wigiririki na utheri kuri murimi niguo avote kumenya uria kaoa gake kavana niguo kumuongerera wendi wa kuthie na mbere na urimi. Njagi augite rivoti ino ni ivati kuthingatwa uria yendekithitie angikorwa urimi wa kaoa ni ukuthie na mbere na gukura. Itemirie tuli marketers ni gwikira wira ati ni twarutira murimi wira uria wagirire na kumuonia mavitia maria mai thiini wa kaoa gake niguo aongerere ugi wa kuruta wira akorwa ni ndawa gatarai kavure wega akorwa kaina mirimu fulani. Guku arimi makiendekithagia maugaruruku thiini wa urugamiriri wa society ciao wavo kuvotithia gukinyia indo iria irendekana migundari yao niguo kurima kaoa. Uvoro wa mbere no twende tariu nie ni kuma ni primary kwi andu nakorire magitongoragia factory cietu cia kaoa na nginya rume wakuo na no kwa mathiicaga na mbere na gutonga na matwiraga kaoa gatina mbia mbere tungenda andu acio mambe mathegutue na gwikire term limit ya atongoria kaoa magekara kavinda kega natia na vekero nginya kithomo kiwango ati mundu akathuragwa ena
kithomo kigana undu fulani. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Wendia na uguri urete FM 96.4 rumuri rwa Amero. Hau nota kinyira muthetu wa Nteto chetu cha Ithatu mbetagwa MAUREN kinya mona neto mathio ntukanarwa ni Purity Richard ethera weno tukuboboega.